Yes, twongeye kubasuhuza abakunzi ba Habo Sport, mwe mwese mukomeje gukurikira ibiganiro byawe bigiye bitandukanye by'imikino cyangwa se amakuru y'imikino abagenda agezweho. Ngiye rero ubyutse ugusuhuza ndi Habonimana Ildefonse guturuka kwicano Habo Sport Official. Mwaramutse mute? Ese mumeze neza? Kabisa rero mu mikino byinshi ndibuze kugenda nkugezaho, reka nkubwire muri make mbere yuko nza kugenda nkubwira ibiri kuvuga mu isi ya siporo mu Rwanda. Rero ndaza kugenda nkubwira igikombe cy'amahoro kigeze he. Hagati muri iki cyumweru match ni Imiriro ikipe ya Mukura ikaba yarayiteye intambwe ya mbere kabisa mu makipe ya mbere agomba kuba kina kimwe cya kabiri, aho yaje gukubita ikipe y'Amagaju ibitego 2 ku busa bikarangira bagiye muri penalty. Ndaza kugenda nkwa detail ku iyi match. Uyu munsi hari izindi match nyinshi, APR irakina, AS Kigali irakina. Ejo ku munsi w'ejo ikipe ya Sport iraza kubikina. Ndaza kugenda nkubwira iby'iyo mikino mu Rwanda. Rero ikindi nakubwira, indi nkuru ihari mu Rwanda se nuyiniye nuko bita Iradukunda Bertrand kabisa, muramuzi yakiniye za APR, za AS Kigali n'Amavubi. Ati yavuye kwizima kabusa, abandi bavuga ngo nagikwe we. Rero iryo jambo yaritesheje agaciro. Akaba hari umwana yihebeye hara muri Canada hari gukorera ibikorwa bye. Rero ndaza kugenda nkubwira byinshi. Ibindi ndakubwira ni Iburayi ni Champions League yakinaga kuri mugoroba, ikipe ya Real Madrid. Iyi kipe wagira ngo muri League ifite umurozi wiregera, aho yaje kugenda itsinda Atletico. Ndaza kugenda nkubwira Arsenal the Gunners, abafana bayo kabisa, aho muri mwigurira akantu yaraje kugenda inyagira ikipe ibitego 7 ku busa 7-1. Ndaza kugenda nkubwira ibyo bitega babitsinze n'ukuntu Arsenal yabitsinzemo. Izindi match ziri uyu munsi Champions League n'uburyohe, Liverpool na PSG. Turaza kugenda tureba ikipe iratera intambwe ya mbere muri match ibanza. Barca nayo n'uyu munsi, ikipe ya Bayern Munich ndetse na Leverkusen niwabo nazo ziraba zitana mu mutwe. Rero ayo namwe mu makuru ndaza kugenda nkugezaho n'andi menshi agiye atandukanye. Reka nze ngaruke mu kanya ngenda nyakunyuriramo muri make. Yes, nongere mbasuhuze mwe mukomeje gukurikira iyi Habo Sport Official YouTube channel ibigomba kugenda kugezaho amakuru y'imikino agezweho buri munsi. Updates ziba zizamukaho buri kanya. Rero nandi kugenda nkubwira ngo mu Rwanda ni igikombe cy'amahoro cyakomezaga kuri uyu mugoroba ndetse n'uyu munsi hamwe n'ejo iminsi 3 mu cyumweru. Mbere yuko derby ya penalty ku cyumweru iba, rero zigomba kuba zikina igikombe cy'amahoro muri iki cyumweru hagati. Ariko duhereye ku munsi w'ejo ku mugoroba ikipe ya Mukura Victory Sport ikaba yarayitsinze ibitego 2 ku busa Amagaju, bigatuma rero Mukura ihita ikomeza bitabajwe za penalty, mu gihe muri match ibanza ikipe y'Amagaju nayo yari yatsinze ibitego 2 ku busa bitabaza penalty. Rero Mukura abasore bayo bazinjiza neza kabisa, ikipe y'Amagaju bazirataga bagira ngo nibitoje gutera penalty 3 ku 2 nizo ikipe ya Mukura yaje kugenda itsinda Amagaju. Ubona ko Mukura rero igomba gutegereza hagati y'ikipe izava hagati ya Rayon ndetse na Gorilla ku munsi w'ejo ku isaha 12 hara kuri Kigali Press Stadium. Ndi guha amahirwe menshi Rayon, ubona ko Rayon Sport Gorilla hari ikintu gishobora kuba yayikora imbere, ariko Rayon Sport ni ikipe ikomeye nubwo muri iyi minsi iri mu bihe bibi. N'amakuru meza yirimo nuko bita Youssou Diagne, Muhire Kevin naho bita Suleiman Dafe bakaba bagarutse kabisa. Rayon Sport yabakiriye neza bishimye cyane, bavuga ati muri inkingi za mwamba twari turi kumanuka tujya habi. Indi match rero nakubwira kuri uyu munsi zihari, igikombe cy'amahoro kirakomeza ku isaha 10. Ikipe ya Kigali iraba iri gukina na Polisi. Muri match ibanza Polisi yari yaje kugenda itsinda ya Kigali ibitego 2-1. Nuko reba indi kipe rero itwara kuri uyu mukino. Rero saa moya ni wari match njyana muntu nanone Kenis ari gukina n'ikipe ya APR. Gasogi United irabikina na APR hara kuri Kigali Press Stadium, aho match ibanza APR yaza kugenda itsinda igitego 1. Gasogi United byagoranye, Gasogi irakina ariko birangira nta kwishyura kubayemo. Rero nandi kukubwira ati indi match hari mu gikombe cy'amahoro ni ku munsi w'ejo, aho ikipe
ya Rayon Sport igomba kuba ikina na Gorilla, wumva ko ari ibintu bikomeye cyane. Rero n'ibyo mikino hari mu gikombe cy'amahoro yazakugenda iba. Ikindi ndi kukubwira ni Iradukunda Bertrand ugiye kuba akora ubukwe mu minsi ya vuba cyane, aho afite umwana yihebeye hara muri Canada ari kugenda akora akazi ke. Ndaza kugenda nkubwira amazina ye mu kanya. Ubwo rero Iradukunda Bertrand ibintu by'imipira yabaye bisubitseho gato, wenda se tuzi niba arabigarukamo, ariko cyo nakumenyesha nuko we gahunda ya Nagikwe yayisha agomba kugenda akora umuryango, yagura imbago ziwe no mu bundi buzima. Rero ibindi byari biri kuvuga mu Rwanda nta kindi gihari. Ngewe reka nze nkubwira muri Champions League iri joro ryari ibirori ku bantu rero bakunda Champions League. Ya majoro y'abagabo iri joro ryabaga, ubona ko byari ibirori hari ku stade agiye atandukanye, yaba Santiago ukamanuka kuri stade ya PSG, PSV Eindhoven ukamanuka kuri stade ya Dortmund hariya Isignoi Iduna Park. Ubona ko byari ibirori rero kuri uyu mugoroba. Habaga matches zikomeye cyane yo bita Aston Villa hara mu Bubiligi ikubitiwe bita Club Brugge imbere y'abafana ba ibitego 3-1. Dortmund inanirwa gutsindira iwayo ikipe ya Lille, birangira banganyije igitego 1-1. Arsenal Arteta haravuga ati ngewe 1/4 ubu ngubu nakigezemo, nta bintu byinshi wazumbaza, cyo ngiye gutegura no gutegura shampiyona. Nubwo Liverpool ubona ko yamusize amanota menshi, yaje rero kugenda atsinda ikipe ya PSV Eindhoven hara mu Buholandi ibitego 7-1. Umuba w'ibitego yayihambirije neza cyane. Ibitego rero byaje kugenda bitsindwa na uwo bita Mikel Merino, yatsinzemo ibitego uwo bita Odegaard Martin, kapiteni El Capitano atsindamo ibitego 2. Umwana muto cyane wita Antoine Waneri Chidiebere kubita igitego hara nawe yayihawe n'undi musore muto baturukanye mu Academy bita Lewis Kelly, uwo bita Julian Timber atsinda. Urumva ko Arsenal byari ibirori kuri uyu mugoroba. Real Madrid nakubwiye ati ikipe ishobora kuba ifite umuntu uyigira inyuma hari akavuga ati ikipe nudatsinda nyagakecuru arapfa. Yarayitsinze ikipe ya Atletico ibitego 2-1 hari Santiago imbere y'abafana, stade ipfundikiye. Ibitego bya Rodrigo Goes hakiri kare cyane kiza kwishyurwa na Julian Alvarez, ariko umwana bita Ibrahim Diaz ibintu ari gukorera Ancelotti nagatangaza, yaje kugenda mutsinda igitego cya kabiri. Yari rero birangira itsinze ibitego 2-1. Nugutegereza tukarara rero muri match zo kwishyura niba aya makipe yaje kugenda kubitwe bita Club Brugge, Lille, PSV ndetse na Atletico niba hari ikintu yazakora imbere ya Aston Villa, Dortmund, Arsenal ndetse na Real. Zige rero kuri uyu munsi nayo ni ibirori yakomeje. Kuri uyu munsi hari match nyinshi zigiye zikomakomeye. Feyenoord iraba yakiriye Inter Milan yahara mu Butaliyani. Narindi kukubwira ati Bayern Munich iraza kuba yakiriye Bayer Leverkusen. Na amakipe yahara mu Budage yose amakipe anahanganye, aho umwaka ushize Leverkusen yaza kugenda itwara shampiyona, Bayern Munich ari yikurikiye. Nugutegereza rero tukareba uyu mutoza ubita Xabi Alonso wa Leverkusen ndetse na Vincent Kompany nindi uraza kugenda yigaragaza. Barcelona iraba iri gukina na Benfica. Turaza kureba niba aba basore barimo ba Lamine Yamal, Robert Lewandowski ndetse na ba Rafinha niba hari ikintu bari bukore bakisanga muri 1/4. Match rero narindi kugenda nkusigariza ya nyuma na nyuma y'umunsi, nyuma yuko iri joro match y'umunsi ya Real na Atletico. Kuri uyu wa gatatu rero match y'umunsi ni Liverpool na PSG. Iyi match irakomeye, turaza kureba niba Arne Slot hari ikintu ari bukore. Mo Salah tukara niba aragumya kongera ibitego. PSG rero ya Dembele Dembuze umeze neza muri iyi minsi, ese arafasha kugera muri ikipe muri 1/4. Iyi kipe ikunda kuba ari igarukira. Iyi kipe ya PSG muri Champions League ikintu yakoze cya mbere kimwe rukumbi ni ukugera finali gusa, ntago iratwara iki gikombe nta nubwo iherukayo. Reka nze ngenda nkwa statistique z'aya makipe nkubwira ese ziheruka guhura ryari, ese zatsindanye gute. Reka ngaruke nze nkubwira statistique hagati ya Liverpool ndetse na Paris Saint-Germain.
Yes, imwe mu mibare rero yaranze match ibihuza hagati ya Liverpool ndetse na Paris Saint-Germain. Ni imibare mike cyane, aya makipe ntago ajya akunda guhura muri UEFA Champions League, ariko muri match enye ziheruka kubahuza ikipe ya Liverpool yitwaye neza, aho muri match enye yaje kugenda itsindamo eshatu, ikipe ya Paris Saint-Germain ikayitsinda rimwe. Baheruka guhura rero muri Champions League mu matsinda muri 2018 2019, aho match ibanza Liverpool yaza kugenda itsinda Paris Saint-Germain ibitego 2-1. Match yo kwishyurana n'undi Liverpool nayo ikaza kongera igenda itsinda Paris Saint-Germain ibitego 3-2. Rero kuri iyi match urumva ko amahirwe menshi ikipe ya Liverpool niyo yafite, kuko muri match ziheruka niyo yitwara neza. Rero no gutegereza tukareba kuri uyu mugoroba amakipe ari bwitware neza ajya mu murongo umwe na amakipe nakubwiraga muri iri joro yarayitwaye neza: Aston Villa, Arsenal ndetse na Real Madrid. Dortmund yaza kugenda iganya. Rero amakuru yaragezweho mu mikino nari ngufitiye nayo ngaho, icyo ngusaba gukora subscribe kugira ngo ujye ukomeza kugenda umenya amakuru azamuka buri kanya isi ya sport biri kugenda iberamo byinshi. Wowe kora subscribe, wongereho like, share ndetse na comment niba nabyo ubishoboye. Rero njye bari kugenda ukugeza hano makuru, ndi abona Imana Ildefonse. Icyo nabifuriza no guhahamuka ronka, mugire umunsi wiza. Ciao ciao.